Nalazimo se u Zrenjaninu, na prostoru fabrike Beohemija, inače domaće kompanije koja je specijalizovana za proizvodnju kućne hemije. Iza nas se nalazi i Duel, inače njihov najpoznatiji proizvod, deterdžent za pranje veša i omekšivač. Beohemija broji 210 zaposlenih i njena vrednost je višemilionska. Kolika? Se ne pita. Današnja priča o Duelu i Beohemiji nije namenjena milenijalcima i generaciji X, već srednjoškolcima i studentima koji se u domu upravo bore za svoje mesto za korišćenje veš mašine. Znate, Duel je moćan, ali ne toliko moćan da se izbori protiv Slavice, koja se već 5. put ugurava pre vas u red za pranje veša. U svakoj priči je neka Slavica, ali ne i u ovoj. U ovoj smo Stefana i ja i naših 12 sagovornika. I ti sad kažeš ovo. Aha. Svi imaju različite pozicije u Beohemiji. Od inženjera, tehnologa, do marketinga i pravne službe. Svi rade da proizvod bude na vrhunskom nivou i da kompanija raste. Čekaj, Stefo, ali kome je to zanimljivo? Važan je upravo generaciji Z, jer ćemo u razgovoru sa sagovornicama odgovoriti na 2 strašna pitanja. Koji je to fakultet za mene? I šta posle fakulteta? Bravo. Hvala. Ovo je posljednji put. Došli smo do samog kraja našeg putovanja kroz Beohemiju. Naučili smo mnogo toga, zahvaljujući stručnim i predanim ljudima. Ipak, ova epizoda nije kraj. Želja nam je da motivišemo mlade da budu uporni u svojim snovima i radu. Naš današnji sagovornik je Roman Kratohvil, izvršni direktor kompanije Beohemija. Dobrodošli u posljednju epizodu i posljednji razgovor u ovoj emisiji. Nalazimo se u poslednjoj kancelariji koja je totalno drugačija od svih, kao što možete primetiti. Nalazimo se u kancelariji izvršnog direktora Beohemije. Romane, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli, mada nam je ovo već 3. put da smo tu i uživamo nekako da odomaćili smo se. Danas nisu tu ni Dragana ni Aleksandra bile, nekako smo i samo ušle u onu zelenu kancelariju, odnosno zelenu salu i već se osjećali kao kod kuće, sve znamo gde što ide. Znači, uskoro dobijate i propusnice za koje tako možete ulaziti i izlaziti. Mi smo to čekali za ovaj vreme od 8 do 4 i to je to. Uskoro dobijemo raspored sastanaka i svega. Priključujemo se. Skućili smo se sa vama, što bi se rekao. Tako je. Malo ćemo voditi sa vama drugačiji ovaj razgovor. Drugi nisu imali ovakav, da kažem, ni uvod, ni pristup. Tako da i za vas smo pripremili druga pitanja. Ja ne bi mnogo dužila, možemo da krenemo i za razliku od drugih, njih nismo ispitali sva pitanja, vas ćemo da iscedimo maksimalno. Zašto? Mislimo da je jako zanimljivo, zato što ne dobije se prilika da se priča sa izvršnim direktorom tako velike kompanije svaki dan i sa nekim koji je toliko u poslu. Imamo i neka, da kažemo, onako pitanja koje možda nećete očekivati. Tako da mislim da je ovo nešto što je jako važno ljudima. Dobro. Tu sam da odgovorim na sve što mogu. Možemo krenemo sa prvim pitanjem. A to je kako je izgledao vaš rad i gde ste radili pre nego što ste postali CEO kompanije? Odnosno, koliko godina ste vi radili pre nego što ste došli na ovu poziciju? Pa u principu, dobro pitanje, radim već od 1997. godine. Kad sam krenuo kao u vašim godinama, imao sam jednu kompaniju na istraživanje tržišta u Češkoj, zajedno sa mojom suprugom. Onda 2002. godinu prešao u totalno drugu branšu, to je bila B2B segment građevine i miniranje rudno blago, tako da kažem, gdje sam upoznal jednog vrlo velikog prijatelja, nažalost već pokojnog, koji je bio ministar rudarstva u Češkoj, koji me nagovorio tad kao svežeg apsolventa ekonomije da studiram još i rudarstvo, tako koje sam završio poslije 2005. godinu. U međuvremenu se preselili iz Češke u Srbiju 2004. godinu kad ta austrijska kompanija kupila Zorku u Šapcu. Ovdje se upoznao sa mojim partnerom, prijateljem Markusom. U principu vodili smo taj biznis do 2012. godine. Poslije toga otišao u Polsku, opet sa jednim prijateljem Goranom odavde.
radili u Russian Standard Vodci, posle Joule, iskustvo od 3 godine gdje sam bio kao ekonomski i financijski direktor za srednju i istočnu Europu. I onda 2021. sa Jaroslavom, sa kojim sam se poznavalo od pre, smo se dogovorili da ćemo da uradimo ekspanziju Sea Industries u Srbiju i tako ušli ovdje. I u principu 2023. godinu Jaroslav je rekao, ajde onda vidim da imaš iskustvo u toj branži, ajde podsjeti se više toj biohemiji, pa onda tu sam. A možete nam nekako malo još bolje pojasnite kako ste vi zapravo došli do biohemije, odnosno šta vas je to tačno privuklo da je kupite u jednom trenutku? Sa Jaroslavom koji gradi taj industrialan holding smo se fokusirali na železnicu. A igrom slučajeva 2021. godinu kad smo pregovarali o kupovini jednoj firmi za gradnju železnice, sam sreo mog prijatelja iz 2008. godine koji mi je rekao, evo imamo jednu fabriku, hoćeš da pogledaš, možda bismo mogli da uđemo u partnerstvo ili na neki drugi način vi kao iskusni investitori iz Srednje Evrope to da preuzmete, jer imate know-how iz vođenja fabrika. Ja sam znao da nešto malo o deterđenta, ali znao sam o toj branži, da kažem FMCG dosta, pa sam na osnovu toga smo došli ovdje, vidjeli prelepu fabriku, lepo miriše. Tako da kad su došli Česi, rekli su ovo je jedna od najboljih fabrika koje imamo, jer ipak je to nešto drugo nego što su fabrike proizvodnje vagona ili neke teške industrije. Tako da ta odluka posle due diligence je bila relativno brza i dopao se nama tim, dopali su se nama ljudi, tako da na osnovu toga je došlo do biohemije. Kako biste bolje razumeli priču, biohemija je u sklopu češke kompanije CE Industries. Ova kompanija deluje na 4 polja. Železnički transport, reciklažu sirovina, energetiku i FMCG, odnosno robu široke potrošnje. Upravo je biohemija deo ove oblasti. Prošle decenije ova domaća kompanija je ušla u stečaj, odnosno bankrot. Bankruptcy! Kupovinom od strane CE Industries kreće njena obnova. Tako da, Roman nije osnivač kompanije, već njen direktor. Šta je vama dalo sigurnost da kupite kompaniju koja je pritom bila u stečaju i da uložite toliki novac i da ova kompanija vama zaista danas se toliko obnovi i doživi toliki i obrt kapitala i veliki profit? Sigurnost danas nema u bilo kom poslu, jer su mnogo veće kompanije koje padaju, koje opet nove izrastaju i tako dalje. Ali vidjeli smo da tu ima potencijal u brendu, kao što je Duel, koji je se tu zadržao godinama. Tu je bila Skala, Spin, kao brendovi. I vidjeli smo ipak da postoji neki pool potrošača koji veruju u te proizvode, u taj kvalitet proizvoda. I onda smo znali da imamo na čemu dalje da gradimo. Jer to što je važno uvijek kad smo gledali bilo koju fabriku sa Jaroslavom je ključan proizvod. Ako firma nema proizvod, teško će da opstane. To znači da radite samo neke dorade, neke, da kažem, poluproizvode. Ipak nemate takvu sigurnost u tome kako dalje sa time raditi i napredovati. Tako da postojali je dobar proizvod, brand, pool potrošača, onda smo znali ako proširimo tržište, iskoristimo know-how koji imamo u srednjoj i istočnoj Europi, možemo tu doneti neku sinergiju. Uvijek se pitamo, ako kupujemo kompaniju X, gdje nju vidimo za 5 godina? Šta možemo toj kompaniji da doprinesemo? Ako vidimo da ne možemo ništa da donesemo, bolje to nemojmo da radimo. Jer ćemo da se mučimo i mi i kompanija, a nije to naša strategija. Da, i na kraju dana vreme će proći, vaš život i godine bespotrebno ćete dati na nešto što nema povraćaj. Jer tih prilika danas, izvinjavam se što prekidam, tih prilika postoji dosta. A kad je čovjek mlad u vašim godinama, čovjek je htio da radi sve i svašta, ali sad
me ljudi pitaju zašto nećeš ovo, zašto nećeš ovo. Berem svoj život i to što je preostalo još, te dane, kako ih najbolje iskoristiti. Gdje uložim tu energiju, gdje uložim to vreme i na kraju i pare u razvoj čega, što daje smisao i šta mogu više da postignem. Ajde, vratit ćemo se na to pitanje gdje uložite svoju energiju i taj vaš balans između privatnog života, ali bih vas pitala savjet za mlade, evo, konkretno za nas, ako želimo da investiramo u nešto, šta je najbolje, u što je najbolje danas investirati? Dobro pitanje. Mislim, sad sam popunjavao neki upitnik za Sea Industries. Mislim, generalno, treba da se cela industrija otvori mladim ljudima, jer ipak vi više se osvrćete na tercijalnu sferu ekonomije, to znači da li je to marketing, da li su to usluge i tako dalje. Ipak tu ostaje taj primarni, sekundaran sektor koji je nosilac nečega što se stvara, što je proizvod. Vi poslije dodajete naravno servisi koji kao što znamo iz marketinga su jako ključni i možda i ti određuju na kraju to šta će potrošač da kupi. Ali mislim moramo mi kao firma i kao industrija da postanemo atraktivni za mladih ljudi. Da bi njima pružili više prilika, da pokazujemo da to što stvaramo je i ekološko. Hoćemo da razumemo mladih ljudi, hoćemo da respektujemo njihove potrebe. Tako da mladi ljudi treba da uđu u ovu branžu, da nama pomognu kako to da promenimo da bi sve postalo više i više atraktivno. Ne pričam samo o deterđentah, pričam i o drugim fabrikama kao što je automotiv, kao što je železnica, kao što je energy sektor i tako dalje. I mi baš kad smo vas istraživali, sada prvo kad ste to već ispomenuli, mi smo primijetili da Sea Industries ima u svom portfoliju da imate kompaniju upravo za energetiku, železnicu, reciklažu i na kraju je tu zapravo Beohemija kao kompanija za consumer goods, takozvani. Sad, nas zanima koja je u suštini od te 4 kompanije najprofitabilnija? Da li je to možda i Beohemija na kraju dana? U principu, shape P&L-a, to znači kako izgleda P&L je drugačiji, zato što kod nas imate brand, a imate gross maržu. Znači gross marža na našim proizvodima je možda bolja nego što je gross marža na vagonima. Ali sa druge strane imate veliku porciju koju moramo mi preko SG&A da investiramo u marketing i u približavanju se potrošaču. Znači na kraju EBITDA koja ostaje, mislim da je dosta komparativna, nismo verovatno tako profitabilni kao vagone danas, ali mislim po profitabilnosti smo drugi ili treći. Sve u zavisnosti od toga da li ima poslova u energetici ili nema poslova i sve to vezano. Generalno, kad gledam i P&L, recimo Procter & Gamble ili Unilever ili Henkel, to su sve gross marže 40 do 50%, ali onda to su i velike izdatke koje te kompanije moraju da daju na marketing i na to da zadrži potrošače ili da pridobiju potrošača. Tako da mi se tu borimo kao manja kompanija sa mnogo velikim gigantima koji su listirani na berzi, koji imaju jeftinija sredstva i to sve ima utjecaj naravno na nas, ali i preko toga svega opstajemo, da kažem, na ovom tržištu. A u kojim još državama, osim zemalja na Balkanu, mi možemo zapravo da kupimo dual proizvode? Pa, trebali ste da pitate našeg direktora komercije, ali u principu su to sve zemalje ex-Jugoslavije, Albanija, u prošlu godinu Rumunija. Preko sutra otvaramo Austriju, u Češkoj smo, Slovačkoj otvaramo, negociramo Nemačku. Čuli smo čak i afričko tržište. Afričko tržište je bilo, to znači već ste pitali. Jesmo, ne, prošli smo mi to i Dragana nam je rekla, mi smo isto iščitali sve, ali kad smo prebrojali zemlje Balkana, ex-EU, vidjeli smo da nam fali jedno 6-7 zemalja koje nismo mogli shvatiti odakle su. Tako da, znači, okrećete se nekim totalno neverovatnim tržištima, da tako kažem, nama.
običnim ljudima neverovatnim. Čak postojala 2012. je bil projekat kad je htjela Beohemija da gradi fabriku u Alžiru. To znači, to je bil neki put koji ja vidim kao prirodan, ogromno tržište Afrika. Europa u celoj toj ekspanziji je zaboravila na Afriku, s čega su iskoristili Kinezi. Sad je tamo dosta pozicija već okupirano. Ali mislim, zahvaljujući toj inicijativi koja iz Titovog vremena, koje je bilo nesvrstvene i tako dalje, postoji jako dobre relacije. To znači, Afrika je po meni jedan prirodni tok koji naravno hoćemo i dalje da produbljujemo. I mislim da tu postoji mogućnosti nekog joint ventura saradnje i tako dalje. Tako da zahvaljujući Privrednoj komori imamo već odnose sa nekoliko afričkih zemalja i hoćemo i to i dalje produbljujemo. S tim da smo vam posljednje razgovaramo, imali smo priliku da razgovaramo sa vašim zaposlenima i stvarno sa svakim s kojim smo imali prilike da razgovaramo, svi smo sa velikim elanom i ljubavlju nekako pričali o svojim poslovima, ali generalno i o kompaniji. I nas zanima nekako kako vi uspevate da motivišete vaše zaposlene da posmatraju kompaniju na neki način na koji je i vi posmatrate, pošto smo mi isto čitale vaše neke intervjue i malo smo se nekako informisale i vidjela smo da vam je nekako jako bitna to jedinstvo i da na neki način, iako ste vi izvršni direktor, odnosno CEO, nekako ljudi imaju osjećaj kao da je ova kompanija i njihova, kao da i na kraju dana i oni imaju udeo u tome, što jeste istina, ali to je vrlo zanimljivo kako ste postigli to i koliko vam je to bilo važno. Pa mislim, tim ljudi je najvažnije. Uvek kad gledate tu kompaniju, zato sam to pominjao na početku, vidio sam već ovdje tada tim nekih ljudi koji su bili jako vezani za kompaniju. Sad smo proširili taj tim, malo par ljudi se zamenilo, ali u principu cijela ta strategija ljubavi prema firmi već ide od gospodina Jaroslava Strnada koji isto cijel svoj život praktično proveo u firmama, da li je to bila Čekoslove Group ili SE Industries. I stvarno, mislim, 70% njegovog vremena se provodi razmišljajući u firmama. I onda samim time ja koji ima vrlo sličan mindset, vidim svoj život kroz neku, da kažem, poslovnu karijeru i dajem sebe na maksimum za ovu kompaniju. I ljudi ako to vide, hoće i oni da daju. To znači, ako je šef motivisan, hoće da da. Ako je uspeh, onda će da podeli za taj uspeh sa zaposlenima, sa svime, ne uzima to samo za sebe. Mislim da taj neki pristup je jako važno izbalansirati, stvoriti taj tim, a izbalansirati to dobro koje možete tom timu da date. Hoćete da taj tim napreduje, ima edukacije i moram da priznam, u prošlosti je bilo nekoliko mojih kolega koji su čak završili na boljim pozicijama nego što ja sam završio i su jako uspešni i to je za mene vrlo velika pohvala, tako da čak i da ne završe u ovoj kompaniji, pređu u neku drugu kompaniju koja njima će da pruži i veće šanse, opet bit će to za mene uspeh, zato što to su ljudi koji su izrasli zahvaljujući Beohemiji, zahvaljujući našem timu i dalje se mogu da se razvijaju. Zato bih volio da dođe puno mladih ljudi koji nauče nešto, mi nešto od njih, oni nešto od nas, da mogu dalje da napreduju. Možda malo onako neprijatno pitanje, ali ću vas lepo pitati. Zašto sam ja zaslužila neprijatno pitanje? Dešava se trenutak kada kompanija prerasti samog osnivača. Da li vas taj trenutak potencijalno plaši ili to doživljavate kao moment gde ste vi uradili sve što je potrebno, gde ste vi nju postavili, stavili na noge i to je sada jedno dete koje je odraslo i samo ima svoj put dalje, da tako kažem? U stvari, da li to uopšte može da dođe do toga na kraju dana kada je ovakav vid kompanije? Pa dobro, ja bih volao da ta kompanija postaje toliko velika i to je donekle, ja se tu vidim i kao restructuring manager, zato što smo uzeli kompaniju gdje treba neke procese promeniti, gdje treba zameniti neko mišljenje nekim novim mišljenjem. Zato prva stvar koju smo uradili je bila vizija, gdje hoćemo mi da budemo u 2028. godinu. I koje su to ljudi, koje su to vrednosti, koja je to kultura koja će da nas dovede do tog krajnjeg cilja. Zato smo
uradili školenje svih 216 zaposlenih koje imamo na platnom spisku. Smo njima rekli, ljudi, ovako hoćemo mi da izgledamo 2028. kulture. To je ta naša vizija, to je naša misija, to je naš cilj, to su stubove cele naše kuće i kultura i vrednosti. I onda, na osnovu toga sam vrlo iskreno njima rekao, ko hoće da šeruje, tu smo. Ko neće, i takvih ljudi ima, neće da radi pod tim kulturom, sa time, feel free. Ne moramo da sarađujemo zato što hoću da svi rade, da se osjećaju prijatno. Jer ipak ovdje trećina vremena se provodi. Tako da ja bih htio da pomognem ovoj kompaniji da ostvari svoj cilj, da nas dovede do 2028. godine. Ali isto tako može da bude situacija, kao što sam imao u nekoj prethodnoj kompaniji, postoji ljudi koji su nas doveli do tačke B. Ali nažalost, nas ne mogu da nas dovedu do tačke C. Možda bit ću ja taj koji bit će blokar tog daljeg rasta i onda ajde da dođe neko ko će to dalje da to vodi. Ja nemam uopšte nikakav problem sa time. Tako da, i nadam se da dođe neko koji će kaže, evo znam ja bolje, evo feel free. Ne plašim se konkurencije. To je divno. Ja divim vam se s takvim stavom gde nemate sujetu i pritom vrlo ste uspeli da to što ste pričali o tim svojim ciljevima i o tom zajedništvu o kom pričate, to se osjeti. To smo već prvog dana snimanja osjetile. Imate posao koji nosi jako veliku odgovornost sa sobom i zanima nas da li pronalazite vremena za odmor i generalno kako balansirate privatni život sa poslom. To je nešto i donekle smo se i dotakli toga u nekom delu ovog intervjua, pa eto sad onako malo dublje da zađemo u to. Work-life balance, takozvani, jel tako? Mislim da je to danas jedan od komplikovanih pitanja. Uvek svaki koji kaže vrlo lako to nalazim, to ili laže sebe ili laže nekog drugog ili nešto ne daje na 100%. Tako da naći tu granicu je jako komplikovano. Ja sam čovjek koji je workoholičar donekle i tako da, ali trudim se kad imam slobodno vreme da podržavam i svog sina i svoju suprugu, da njima dam taj deo slobodnog vremena. Ali mislim da ako hoćete da opstanete u biznisu, ako hoćete kompaniju koja je prošla ovim svime, morate, nažalost, da njoj date mnogo više tog worka nego tog balansa. Tako da na sljedeće 2-3 godine bit ću jako komplikovane, teške i ne računam da ću puno da odmaram, ali zato bit ću srećni kad uspemo u našem strateškom hramu i u viziji a ciljevima koje smo sebi zacrtali. Dobro, podredili ste svoje prioritete, pronašli ste nešto što je vama važno i mislim da je to najvažnije za sve. Slagala sam malo, ovo nije posljednje pitanje, možda evo posljednje može da bude šta možete upravo da poručite mladima generalno u poslu. Uvijek pitali smo vaše kolege i zaposlene šta u svojoj branši mogu da preporuče, ali šta možete vi konkretno da preporučite svim mladima generalno uopšteno o životu i biznisu? Da postoji stvari koje nisu granted, to znači nisu došli samo ovako i da bi došli na neku poziciju treba ipak da budete stubborn, da budete čvrst, da izdržite na celom tom svom putu i da znate svoje prioritete, da ne očekujete ništa da bude džabe, ali ako pređete kroz sve te prepreke i dalje sa zacrtanim ciljem, ćete da uspete. I tu smo, osvrnite se i na malo iskusnih, malo senior people, koji će da vam pomognu. I tu smo za vas. Tako da, dobrodošli u Beohemiju. Hvala vam puno. Hvala vama. Ovim završavamo i celo snimanje i sve. Hvala. Bilo nam je zadovoljstvo. I meni, i nadam se da se vidimo za neku godinu opet, da neki napredak da se vidi. Posle 2028. da ispričamo. Tako je sa drugim direktorom. Neka vam posle. Bila je ovo zabavna višemesečna avantura. Nadamo se da smo vam odgovorili na pitanje šta posle fakulteta
i prikazali vam izgled jedne složene strukture u kojoj je svaki pojedinac važan za održanje stabilnosti. Ovde je kraj našem druženju, ali se nadamo da će nekima od vas ovo biti početak i motivacija da se oprobaju u nečemu novom. Do narednog viđenja, doviđenja.